samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na zisindise kanye nathi. Omunye wezelelesi ebeziphanyekwe nobani noJesu. Omunye wale ilelesi impintshi lezi abangani abadeep abaphila abebephila impilo yabo benza izinto ezingamukeleki ezimbi emphakathini bayazi bobabili noma bebabathathu noma bebabangani kodwa laba babanjwa babekwiqala ukuthi kudinga bafe ngalesenzo sabe simbi lize lithi iBhayibheli yizelelesi lithe iBhayibheli ukhumbule la siqale khona lithe umuntu wabangane uyazilimaza yena kuthe manje uma sekunje laba babili nezilelesi ezimbili zabethe zahengwa lapha omunye ngapha kaJesu omunye ngapha kuJesu. Funda hamba naye. Verse 40. Sasa siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesaba uNkulunkulu ingani ukuloku kulahlwa nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile. Lo muntu uyayazi impilo lo wokuqala isilelesi sokuqala sithe ubheke ngapha kuJesu wathi zehlise phela siphambanweni usehlise kanye nathi phela naso sizamele angithi uma uyindodana kaNkulunkulu ake usehlise. Lo munye wase uyambheka uthi usho kanjani kodwa ngoba thina sinawe samukela lokhu esikwenzile sijeziswa ngento esiyenzile ububi esibenzile yibo obusilethe la kulesijeziso thina kodwa lo abonanga lutho thina sinawe uyazi nawe mngani wami ukuthi besiphila impilo enjani sobabili ngakho sifanele ukwamukela lesi sijeziso ngoba impilo yethu ayibanga right. Abangani laba ababebondile benza izinto ezinzima babo babili. Funda. Sasa sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho wathi kuso amen. Amen. Ngiyeza lapho. Uthi lo okhuza umngane wakhe. Uthi ungasho njalo ukuthi makasehlise ukhuluma kanjani impintshi yami ngoba thina sifanele ukuba la sijeziswe ngoba sonile uyazi la ukuthi senzeni kodwa lo akenzanga lutho lo angazi kwafikani kulomngane wathi Jesu ungikhumbule ungifika embusweni wakho. Sekusele kancane ukuthi bayofa bafe manje ngoba bazofela lapha ya uma bangafela bangafanga kwashaya isikhathi esithize baye bagwaza babaqedelele lapha ya manje ngamanye amagama i-death sentence bayafa bayofela esiphambanweni. Uthi lo Jesu uzungikhumbule ungifike embusweni wakho. Baphila impilo yokukhohlakala impilo yobonakala bangabangani bobabili baboshwa bobabili bagwetshwa ngomthetho wesiJuda ngomthetho wakhona bobabili batholakala banecala. iBhayibheli labanika ititle ukuthi laba bayizilelesi ngendlela bahlukumeze ngayo umphakathi bayizilelesi bobabili. Lo uyafakaza lokuthi ungasho njalo kulomuntu olenga lapha ngoba thina sinawe uyazi ukuthi sigange senzani sigangile thina kufanele sijeziswe nomziswa ini kodwa lo akenzanga kahle angazi kwafikani kuye wase ethi eseyiqeda inkulumo yakhe uzungikhumbule umufike embusweni wakho. Wathi uJesu wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uyakuba nami eparadise. Malibonge igama lenkosi. Alisitsheli iBhayibheli ukuthi lo mngani wakhe omunye
uyayizwa lenkulumo yomngane wakhe na? Uyamuzwa noJesu ukuthi uthini na? Uma bekamuzwa bekayi-understanda lento bekazothi oh Jesu uthini uthi yoba nalempitshi yami nalomngane wami eparadise embusweni wakho nami ngicela ukuthi awungizameke nami bekangasho njalo kodwa kanake lutho wazi ukuthi zizilelesi noma ngakhuluma simzwile noJesu athi namhla uyoba nami eparadise akunandaba vele siyogwetshwa isijeziso siyosithola sobabili kanti umngane wakhe esezofa waphunyuka enkembeni waphunyuka kuye namanje lesilelesi njengoba namhlanje ku-2025 la sikhona sazi ukuthi umngane wami siyofa siyojeziswa naye njengoba kunechibi lomlilo njengoba siyogwetshwa bese siyalahlwa sise-Hades manje uyabheka umngane wakhe akamboni unolwazi lokuthi lo mngane wakhe bekakhuluma noJesu wazi yena ukuthi uyosha naye elinye ilanga ngoba babeganga bobabili kanti uJesu umsindisile at the 11th hour. Kunenkulumo abantu abayikhuluma emhlabeni athi mzala mina isono ngeke ngisiyeke ubumnandi basemhlabeni ngeke ngubuyeke ngoba uma ngabe kunesihogo lento bathi khona bathi siyofaka emlilweni siyosha sibaningi mzala buka emhlabeni ukuthi sona sibangala so nala isonfeni bakhona nala sonfeni nala ngaphandle nalabangani bami impintshi zami vele sihareza nabo siyona so kusho ukuthi abanye baze bathi njengoba siyoba baningi kangaka esihogweni sizosichamela kusilesikhogo sitshelane sishaye impempe 1 2 3 4 12 come on but ucabanga ukuthi kukamzala wakhe lapha yakhe kunabantu uzoba expecta ukuthi uyobathola echibini lomlilo ungeke ubathole kunevese ngiyogcina ngalo manje elizethi ngomhla womgwebo kunabantu uzothi uyababheka ukhumbule ukuthi babenawe babeganga nawe emhlabeni nanenza izinto ezimbi nobabili kodwa uma sekungeniswa abanye ezulwini ubabone bangani bakho nangu umunye umngani wakho uyangena umangale ukuthi kwenze njani kukhona into eyenzeka ekufeni kwakhe omunye uma ethandazelwa ama-families akhe sesibhedlele gula noma esesimene esithile bamthandazele bamnikezele kuJesu omunye angakhulumi enhliziyweni yakhe amvume uJesu ayinikele kuJesu omunye ngeyikhathi esinzima noma yikuphi esazophuma umphefumulo ayinikele kuNkulunkulu awubazi abangani bakho okuthe mhlazana befa bayixhumanisa nenkosi you don't know them wena wazi ukuthi ngiyosha nazo impintshi uyosha nabo bani lo uzothi bababheka sizofunda ngale verse ngiyogcina ngalo uzothi uma ubheka ngomgwebo uthole ukuthi nangu umngane wakho obuganga naye nangu uyangena uthathwa izingilosi ungeniswe ekhaya umangalo ukuthi kwenzeke njani nale ndoda leyo yasesiphamba iyobona lelo langa hawulokuthi musi besiheleza naye besikhuthuza naye abantu besenza konke saphanyekwa naye kanti ungena njani yena na uJesu at an 11th hour ngehour lokugcina esazofa umusa ospecial kakhulu loyo ospecial lo muntu azange asindiswe ukuthi abhajiswe bese sabhajadisiwe aphile la emhlabeni avelelwe yizilingo athandaziswe agulagule naye wathi nje kusindiswa nokuthi asifakazela sithe wathi nathi ngokusindiswa wangeniswe ekhaya umusa omkhulu kakhulu lo ifavor uNkulunkulu ayenzela abantu laba asibazi ukuthi babi kakhulu kodwa special favor uNkulunkulu ayenzayo uma uthi wena siyosha sibane usho uyosha nobani wazi ngani ukuthi labantu oganga nabo uma efa vele uyolahla ofu kukhona okuzokwenzeka kuye asindiswe as
let makumele kuphuma umphefumulo uzosizakala. Wazi ngani? Wena ubambe kutheni besiganga naye vele siyosha naye. Uyomangala na ufika ngani? Uyosala wedwa. Noma nisale babili nibathathu abanye beniganga nabo nibabone bangena. Uzobabona bangena. Mbalibonga igama lenkosi. Hallelujah. Nkulunkulu abe nathi.